Yeah, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chane. Yeah, of course I'm today about the various topics here, as always, of course. La nga ta va hi sungula hi mhaka ya Xongi Rhangani. Lo so ka mhaka ya Xongi Rhangani la hi ta tlhela nghenela ka mhaka yana ya of course, long as I link one press Rhangani, obviously, as always, that's how we do it. And then from them, they came Papa Rhulani. I think it's Italian. It's a night, the Magatana. It's a night, the Magatana. Gaza boxa versus Foromani. I'm sorry, I'm forgetting the fast. And the move the fast, so I'm sorry for that. And then from there, if need be, I think Nomonde Rodger, no one energy, blah blah, and that's him, cats and Nomonde Rodger. And got Hakatwakam. Yeah, so I'm getting a Makashun Rhangani. What's happening? Gonna post the lights are in it. I'm gonna post the lights are in, as you can see there. Let me have one idea, trend are strong. Like how come if me feel and Kafekate. Look, I'm posted the picture. Tavan, Eka Oli, I mean. This Xongi Rhangani, I complain, I show, not this one. So, Maran, no good logo, like online. Van very exaggerated Magali, like I would is a Mago lie. No, say exaggerate on go, and I wouldn't try to clip one from Maswaka radio. I'm not sure if it was related or not. Then I want to come this out. I will come you and stuff like that. So I'm not sure if I should related or Kanzane, but I will Sikale. So let's Xongi Rhangani, I will have shown say my command. In my understanding. Xongi Rhangani was to beef so boy yung ten. Like the first so boy the fighter back. The one who mentioned some Hulu, of course, la arcar, of course, a beef and sat one and wa the latest sat was several press Rhangani. So obvious, so boy defense tilo. Right. Go defense. Several press Rhangani. So let's now take some kind. So the fence several press Rhangani. The poster the picture. Ta was several press Rhangani do you want. It is what I should take a fresh. We show this squad of Xongi Rhangani. One. You want to be very pansin. So the fence what the pictures then Tansa was several press Rhangani do you want. Na several press Rhangani. How posted like a Olia Xongi Rhangani. It is a quad sakusho shesh. So you show a break it down. So Maralishu wants a beef, I shall beef. I will argumenting at our own. Bishop boy, you continue because it beef in there. So boy, I love one Mugu. Banba to post about my friend Mata Wood. Let's Africa to Xongi Rhangani. So beefy not advantages and the Italian at the disadvantages. Marlon Saminan won't know the advantages. They look like the disadvantages. So if I can condemn the Xongi Rhangani, I'm going to obtain one. You go we can check album and you look there and now similar to the error beef. My command Makali. So Xongi Rhangani, yes. Really, you Vanga post the Kaolia and Amara sharp beef. So the Shanga score, Vato beef show. Now, another way I Panza Press Rhangani, Tavla show. So hopefully, Xongi Rhangani, I choose some Magali. Could beef show boy, continue. Yanango. Go look at Pejerayan, specifically a Pejeran Kubananga posted to the Kubakumata moderators. So it should be very, very simple to Akumata moderators to block at the Lavan Labia. As easy as that. Or to restrict the Kaka, if you could restrict as possible, to restrict Aban once. Kubanga comment, I think that's the best. Kubava, I want to show it because look at it, block at times, I think like affect, like in terms of fan base, I think. So Xongi Rhangani, this Africa under Shona Fresh or I look that way, mate. I'm gonna open one van bar to poster Kapengwaka Gaza. So by the way, guys, not track my track 7. Several person if you give be financial Xongi the latest album. Go Shuswan, get show. Because Ngata Tebako is cyber bullying, one shot trending, so she got a video live.
yi twarini ka vanhu vo tala va swi twisisa ku swilo leswi famba swi ya kwini in terms of beef na the-benefits na the-disadvantages ta beef. After that maybe nga tlhela leswo loko nkarhi wa ha pfumela a na ha endlisa sweswo ntsena for now. Even then of course hi nda hi ya ka Papa Rhulani. Hey, ku na interview yin'wana kha ni yi vona. Can we say even is it an interview? Maybe go interview kwani Foromani like a ri ka platform ya Xongi Rhangani la. Loko a ri ka platform ya Xongi Rhangani a ku ri na debate yikulu swinene. A kha hlaseriwa strong ku ri why a nga cinci vutomi bya Papa Rhulani, like why a nga yi susi na nini from Tembisa a yi susa a yisa ka tindhawu tin'wana ta kahle and stuff like that. A nga endleteli ti-video va beefa and stuff like that. Na hi Foromani of course a attackiwa specifically ku na yena a nga yena a nga endli ti-beef and stuff like that. So a ni vulavurini na mina, unfortunately guys, like it's impossible ku ni ti record-a mina loko ni ri karhi ni nghene ka TikTok. Loko ri ka TikTok mina it's impossible ku ni ti record. Ni kota ku va ni record-a lavan'wana loko ni ze ni pfula mic laha ni fike ni vulavula yi cancela mic ya app ya mina, na ha koti ku va ni record-a audio. Ma yi kuma na mhaka leyi. So that's the issue I faced. A ni to vekela clip liya mara the bottom line i ku loko ho languta philani i swi zamini swi sweswo vanhu va swi vulaka swo new manager yi fike yi swi endla i swi zame hinkwaswo. And the philani loko a hambana Papa Rhulani at that moment ni swi vo tala a hi twini ku a swi swilo swi kahle loko a zamini Papa Rhulani a nga ri munhu loyi hi nga ta ku i nwa ngopfu ina byalwa a ri ku zameni misava swinene. A yi nga ha nwi ngopfu ina byalwa ina Papa Rhulani a yi zamini swinene, a yi zamini se a yi tikhoma swi antswa. Ma yi kumela mhaka leyi. However loko se yi ti zamini hina yo fika hi hlamala va fika va hambana a hi swona. Hambi mina ntsena ni nga hlamala phela mi ni hlamala ngopfu what happened, ni very sure vo tala hi fike hi hlamala ku what happened, why va fika va hambana ku ri ke swilo a swi tikombela ku swi famba kahle. So the question is like why? Answer is simple ngopfu. Papa Rhulani i lava vutomi byebyiya byo anwa byalwa hi leswi a lavaka swona. Papa Rhulani i lava vutomi byebyiya bya kwale yena ni byela ka vonkovani vo Tembisa hi lebyi a lavaka byona. Ma vona yena. So ku n'wi cinca Papa Rhulani it's impossible. I swilo leswi swi swi tshama swi ri miehleketweni ya vanhu sweswo ku ri ku cinca Papa Rhulani it's impossible. Hi nga blame ti-managers hinkwato mara ku yi cinca Papa Rhulani it's impossible. Wow, i Z4 ya xikhale ku yi cinca it's impossible. A swi tshami swi ri mihleketo ya vanhu ku loko hi va langutisa hi site ra Foromani hi fike hi swi tiva ku it will be impossible ku cinca Papa Rhulani leswi hi hanyisaka swona. Yi laha sweswiya loko i zama ku yi cinca yi ri wa hi control yi hambana loko fana na philani hinkwenu hi swona musi yi hambana yena at the moment where like ni swa ku vo tala hi twina ku se va kahle so hi loko se va hambana ni swa ku hi swi vonise swona hina ku a va ri kahle even then boom Papa Rhulani gone just like that. Ma yi kumela mhaka leyi. So ku hala nga ta yi cinca ivi hi ya ka ti-beef guys. Loko ho ya ka ti-beef loko ho langutisa leswi nga endlaku Papa Rhulani ze hi trenda ku hundza mpimo hi tlhela hi languta ku i ncini na xi endlaku Papa Rhulani yi va relevant the time ya ha tirha na philani hi ta swona ku a ku ri beef. So if relevance ya Papa Rhulani a yi suka ka beef why fike yi tshikiwa sweswi a hi langutiseni a ku beefiwa guys a ku beefiwa na loko sawuti raw a ku beefiwa hinkwenu ha swi tiva a ku beefiwa. So if beef hi yo yi nga yi khipa yi va relevant why yi fike yi tshika moswo se ku wisa munhu sweswo. So beef loko zama ku va va hi moderate yi va kahle mara beef yi fike yi continue. If Papa Rhulani yi tshika beef relevance yi ta va low obviously in terms of relevance. No vula ku in terms of relevance online yi ta va low. Ma yi kumela mhaka leyi. Yona I do agree it's very talented. It's very talented. Music wise yi nga tlhela yi humesa ti-hit mara relevance ma kuma ku se yi va yi ri low in terms of online na ku va vanhu va kha va yi tsakela and stuff like that. So I ku va ku la ku yi la ku wisiwa it's more like telling Mr Post at the current moment ku hey Mr Post tshika beef swi ta n'wi tlherisa ndzhaku ngopfu sweswo. Swi ta n'wi tlherisa ndzhaku because vanhu va lava vusavage bya Mr Post at the moment. Fan base ya Mr Post la a nga yi gaina hi 2022
a yi lava savage hi leswi a yi lava swona a yi lava savage that fan base a yi lava savage ma yi kumela mhaka leyi ndanga again a yi lava savage so a ku gayidiwi kahle a va gayidiwi kahle so hi sayiti ra Foromani Foromani kahle hayi sayiti ra yena yo twa ku vava loko ya ha bifiwa kahle hi sayiti ra Foromani loko ni yi langutisa na matwiselo ya mina hikwani loko yo ha sungula a yi bifiwa mi kuma ku yi bifiwa na va hi Gaza boxa na vo Philanti videos ti koka kwala ka channel you can look search loko a hi sungula hala masin'wini ku yi nge swi koti ku manage and stuff like that I think swilo leswi nga hi kwatisa so sweswiwa yo ku tlheriseleni and se loko yi ri ku tlheriseleni ku tlhela ku va na issue leyi ya Philani na ku vanhu va le ku swi voneni ku na that video Philani a nga yi endla a ri karhi a tshingela vatswari va Foromani na papa Foromani ma yi kuma yena mhaka leyi I think hi swona leswi nga fika swi kwatisa ngopfu Foromani so that's why swi yivile ku vile timhaka ta sweswo to Philani fika a bifa yena hi family like a nga biwa na straight because Foromani loko u langutisa previous a dyi ba yena ntsena a dyi nga katsi swa vatswari loyi a katsa vatswari ku ri papa Rhulani obviously because we know ku papa Rhulani ku hi njhani we know him ku munhu wa njhani so ha swi tiva like we know so I think swo leswi nga fa swi kwatisa ngopfu Foromani ku ze sweswiwani yi ri busy swinene no va yi kha yi tlherisela ka Gaza boxa na Philani hi leswi ni swi twisaka swona hi sayiti leriya ma yi kuma yena hi leswi bifilani swona swo yi fambisa xiswona sweswiwa that's why Foromani swi nga ha lavi ku dzika you get it kambe nteni leyi ta hlaya Nomonde a hi nghene ka Nomonde Rodger okay swa Nomonde kahlekahle most of the things a hi swi coverini ni ku tlhela ni swi covera again why not hi ze hi fika laha molweni nyana very i khale hi nga se teka vlog hi ri sayiti ra mall namuntlha no yi teke hala hi ku vona ku namuntlha i siku ra mpfula vanhu vo tala a va le ku fambafambeni laha na ha yi lavi mall mi nga ze mi ni krema phela ni menemene mara na swi tiva ku a hi mina ntsena ni nga menemene ku ze ni nga hati haleyi ni endla ti-vlog ni va ni kha ni ta mara ni nga endli ti-vlog this side yeah Nomonde a ni mi kombisa khale ku i hambane na Ngalasi Records van'we va kaneta guys loko munhu a kaneta swi fika va a ri show hi mhaka ya yena ku avoida ku swi ku hundzile na ku hayi kho ma yiwa so mina already ni swi tiva a ku ri khale ni kha ni swi tiva a ni nyikiwe inside information ku Nomonde Rodger i hambana i sukini le ka Ngalasi Records a ku ri khale ni kha ni swi tiva mi ka Master Team a swi tiva ku endle video khale ngopfu la i ku a ku ri khale ni kha ni swi tiva ma yi kuma yena mhaka leyi so now the question i ku why nga humesanga album ka hosi ngopfu a ni swi vurini already mara ni to tlhela ni swi vula like a hi problem ku hi tlhe hi vula swilo again i timhaka ta mali that's it timhaka ta mali Nomonde Rodger a nga na ti-finances now to endla album which means she does not have a sponsor so Ngalasi Records a va ri record label ya yena so obviously a record label is automatically your sponsor because va responsible yo va ndla ku album ya huma whether vona va kuma sponsor or a va swi kumi swa vona sweswo mara album yi fike yi huma hi leswi sponsor xi tirhaka swona sweswo ma yi kuma yena mhaka leyiwa so sweswi Nomonde Rodger a nga ha na sponsor o va na manager and the manager yi nge swi koti ku humesa album yi nge swi koti swi humesa album a swi easy because a yi na studio xa durha studio va fika va hakela studio va hakela na ti-features sweswi a swa ha fani na masungulweni emasungulweni Ngalasi Records a va na ti-agreement ti ta va na tona na hosi ngopfu swo a ku na ti-agreement ti a ti ri kona a hi swi tuka va chayisa kwini maybe hosi ngopfu a chaya mahala le ka Ngalasi even then va kota ku va exchanger ivi loko se va exchanger la Mr Boss na yena a feature for free a hi swi tuka va tirhisa kwini mara a ku na ti-agreements leti a va ti tirhisa and a ti tirha minkarhi ya because a va kota ku va kha va tirhisana ma yi kuma yena mhaka leyi hi leyi a swi kha swi ndlisa swona so now a nga ha na sponsor sweswi loko ku ri a nga na sponsor swi loko a ha ti-finances to a humesa album sweswi
that's why album ya Nomonde yi nga ri ku teni i hava ti-finances a nga na mali yo humesa album loko ya durha i fike loko ku ri impela sweswi i fika a humesa ka hosi ngoma it means i fike a hakela studio xa Mr Post first of all loko se a hakela studio xa Mr Post i fanele a hakela Mr Post ku va a ti-feature laha di nge fiki ti nghena mahala hikuva vanhu va swi tiva ku hinkwenu hosi ngoma munhu wa njhani already ha swi tiva ku di nge pfumeli a hi team ni hlamuseri hosi ngoma ku mina a ni team ni ku mina a dyi le ka team Nomonde la mali of course un'wana a nga agiwa ku a hi ndlela ya right mara hi leswi hosi ngoma a tirhisaka swona hi nga n'wi blame hi hala na hala mara hi leswi yena a swi lavisaka swona like a tirhisaka xiswona ma yi kuma yena mhaka leyo so hi leswi a swi endlisaka swona so hayi ku le ku tekeni ni sure ku yi clear kahle mhaka leyiwa yi very very clear Xongi Rhangani hi n'wi khavharini beef na ti-advantages yi na ti-disadvantages mhaka yo va a buliwa ka akhawunti ya yena a kume tindlela to a kota ku va a block vanhu laviya a moderate like in a way yo va nga ha comment a nga va block va humesa straight swa onhela leswiya a va block leswo va nga ha koti ku commenta ntsena a va voni swilo swa yena swi kahle loko va kha va swi vona swilo swa yena of course swi va swi ri kahle that way ya papa Rhulani hi khavharini ku hala nga ta n'wi cinca papa Rhulani ku hava and then hi tlhe hi khavharani ya Foromani beef ya vona na Gaza boxa ni hlamuserini ku it's more like ku va revenge hi leswi endlaka swona it's more like a revenge leyi nga ku ndlekini and then of course from there hi tlhe hi khavhara mhaka ya this one hi khavhara mhaka ya Nomonde ku Nomonde sweswi i ku hangana sponsorniso yi nga galas I think wa done la ndzeni la video ku yi nge he saseki ku fanele masunguleni hi kuma yena mhaka leyi so wa done loko ku ri hambi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe so hi yona moli ya hina leyi of course so we're already done hi ngo enteranyana little bit mara ni borha ku light la henhla laha yi nga yi nga ri that clear the light is not that clear as you can see but it's good as you can see it's very very good done